Jedna od temeljnih postavki savremenog crnogorskog nacionalizma sadržana je u riječima Raspopovog portparola Steva Vučinića, koji kaže da su Crnogorci slobodovali dok su svi ostali u okruženju robovali. To uvjerenje formirano je na krilima srpskog romantizma iz Austro-Ugarske, čiji su glavni nosioci u to vrijeme bili u antišumadijskom stavu upravo zbog tadašnje proaustrijske politike dinastije Obrenovića. Njihove neumjerene pjesničke ode ondašnjoj Crnoj Gori i Crnogorcima knjaz, kasniji kralj Nikola, je pretvorio u ideologiju crnogorskog, kako je on to govorio, prvenstva u srpstvu. To jest uvjerenje da su Crnogorci elitni Srbi, neka vrsta nadsrba koja za razliku od ostalih Srba, naročito onih iz Šumadije, nikad u istoriji nije robovala Osmanlijama. To je on činio iz čiste dinastičke surevnjivosti prema dvorovima Obrenovića i naročito Karađorđevića, jer je znao da Cetinje nije i ne može biti isto što i Beograd, te da kod živog Beograda ne može računati na to da će njegovo Cetinje biti centar budućeg ujedinjenog srpstva. Na taj način ovaj cetinski despot je bježao od istine, pritom namjerno zaboravljajući na narodnu mudrost koja glasi mnogo je mačku, goveđa glava. I kao što danas nacionalni Crnogorci obmanjuju i sebe i druge, da njihovi preci iz Nikolinih vremena nijesu bili Srbi, tako su crnogorski ideolozi iz Nikolinog zemana obmanjivali i sebe i druge kako su oni, Crnogorci, najbolji elitni Srbi, tako reći neka vrsta plave krvi u srpskom narodu. A istina o tome je ne samo drugačija, nego je drugačija na štetu crnogorskog ideološkog projekta. I to je lako dokazati. Ako je naime rečena Vučinićeva postavka tačna, onda se postavlja sljedeće pitanje. Kako to da su toliko decenija ranije od Podgorice, Nikšića, Ulcinja, Bara, Kolašina, Berana, Pljevalja, Plava, Gusinja, Bijelog polja oslobođeni recimo Kragujevac, Čačak, Karanovac, današnje Kraljevo ili Valjevo? Ko je dakle duže, a ko kraće? I koliko duže, a koliko kraće robovao, odnosno slobodovao? Ako je to njihovo uvjerenje ipak u saglasju s istinom, kako onda crnogorski ideolozi objašnjavaju činjenicu da je Kneževina Srbija uspostavljena 1830. godine, tačno 21 godinu prije uspostavljanja Kneževine Crne Gore? Osim toga, sloboda ne podrazumijeva samo slobodu od tuđinske, nego i od domicilne vlasti. Kako je onda moguće da je ista ta Kneževina Srbija prvi ustav dobila 1835. a ista ta Kneževina Crna Gora tek 1905. godine? Crnogorski ideolozi će na sva ova pitanja sasvim sigurno odgovoriti riječima da je stara Crna Gora bila vazda slobodna. Pa evo još nekih pitanja za njih. Ako je to tačno, kako onda objašnjavaju činjenicu da njene 4 nahije i danas u svojim imenima nose tu odrednicu turskog porijekla, nahija? Govori li im to bar nešto? Otkud onda na Cetinju, tik uz Cetinski manastir, zemljište koje se zove Medovina? Otkud stih u Gorskom vijencu koji glasi Ođa riče na ravno Cetinje? Kako je onda moguće da su plemena te nahijske Crne Gore Turcima plaćala vlaški porez, takozvanu filuriju, kroz čitav 16. i 17. vijek? Zbog čega je onda Staniša Crnojević primio islam i postao Skenderbeg Crnojević, to jest crnogorski Sandžak-beg? I ako je cetinska teokratija od doba vladike Danila do vladike Rada njima dovoljan dokaz da je nahijska Crna Gora u to vrijeme bila nekakva država, otkud onda u toj, pod navodnicima, državi plemenska društvena zajednica, koja je, kao što znamo, niži oblik ljudske zajednice u odnosu na civilizovanu zajednicu zvanu država? Ta njihova, pod navodnicima, država nije imala nikakvih državnih institucija. Također, nije imala nikakve druge ekonomije do pljačkaške. Da bi preživjeli, njeni stanovnici su pljačkali susjede sve 3 vjere i sve to uz gusle opjevavali kao osvetu Kosova. A kad im nije moglo biti da pljačkaju susjede, onda su pljačkali jedni druge i prosipali krv jedni drugima, što je stvaralo lance dugotrajnih krvnih osveta protiv kojih su se cetinski mitropoliti sve do vladike Rada uzaludno borili molbama i kletvama. Crnogorski ideolozi danas negiraju da je bilo istrage poturica u nahijskoj Crnoj Gori,
upravo zbog potrebe da tu svoju ideološku laž nekako održe u životu. Nije bilo Turaka na Cetinju, pa samim tim nije moglo biti ni istrage Poturica. To je njihova logika. Laži lažo da se veselimo.